bice 23 no kwigwa no bari gukora babanje gufata ibice biri strategique by'imisozi uri kumva n'imihanda y'ingenzi cyane nibyo rero bari gukora yego ariko urumva nyine se bitazaba ku rundi ruhande ari nabyo bakubwira ko ngo umunsi bageze za Baraka bashobora guhita bakupira umugabo witwa Ndayishimiye buriya nk'ahari za Baraka ku mupaka Baraka bayifashe urumva ko baba bakupiye neva inzira kuko Burundi bwahorezaga abasirikare cyangwa se bugakoresha ikiyaga cya Tanganyika bavuye ahitwa za Rumonge bakambukira Rumonge bagaca muri Tanganyika bagahita baza muri Baraka arizo nzira bari bafite zabajyanaga Fizi ariko ubu ngubu inzira zo mu mazi ntabwo bakiri kuzikoresha nyuma yaho M23 isa nkaho ifunze hari amazi kandi kayafunga itanayegereye amazi ya hehe ya Tanganyika uva Kalemi uza Baraka uva Rumonge nako uza Baraka ayo ni side y'u Burundi kubera iki nose nta mato y'abarundi yarasiwe muri yashatse gucaracara hari akaraswa yego aya FARDC atwaye abasirikare n'intwaro amaje kuraswa kangahe kenshi twavuga ko rero M23 ifunze ari amazi ya Tanganyika kandi itahegereye yego Uburundi bu nta madeviza hari y'amadolari y'amayero biragoye cyane ibitoro bafite ikibazo bagiye bafatirwa ibihano n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi yego sibyo njyewe kugeza ubu sinabura kuvuga ko Uburundi bwibereye mu mujyo w'Abashinwa n'Abarusiya kandi tukabona ko Abashinwa n'Abarusiya nabanzi b'Abanyamerika n'Abanyaburayi tinga NATO Amerika kugira iyobora isi bibashe kuyikundira burya hanini hari cyo twita inkingi igitoki kugira gikure neza kizakure kizamuke kizatangire kuzana intuza amabere y'igitoki niko bayita kaguseka gasaro gikure neza burya gikenera n'inkingi utagishizeho inkingi hari igihe kigwa burya no gukomera kwa Amerika no gutegeka isi inkingi ya Amerika n'ubumwe bw'Uburayi burimo ariyo mpamvu bakoze NATO niho Amerika niwe patro wabo Claude rero wari wambajije kugira ubone ko umuntu ari inshuti yawe ntago ari mu magambo n'ibikorwa none rero niba Belgique koko ari inshuti y'u Burundi kuki bafatiye ibyemezo bikomeye abaturage b'Abarundi n'ibyemezo biteye gute rero ubu Murundi abadiplomate n'abafite visa za Schengen ariko undi Murundi igihugu cyose yabavuyemo ari hari kwerekeza transit ikaba muri Belgique agomba kwishyura visa kandi ibyo bintu bigaragara ko ari ku Burundi gusa hari yego bigaragara ko Ububirigi ari inshuti yabo ariko ntago Ububirigi bwaba inshuti y'u Burundi mu gihe u Burundi busanzwe ari inshuti y'Uburusiya n'Ubushinwa kandi ibyo bihugu bibiri ari umwanzi wishyira hamwe ririmo n'Ububirigi yego Ababirigi Abafaransa Abongereza Abanyamerika muri rya sharamwe ryabo rya NATO icyo Ababirigi rero babakora ni ukuryarya u Burundi ibintu bya ndigabo njewe ndakora ivyanje ndakora ivyo mugabo ntago wamagarara hejuru nivyo ntago baguhagarara hejuru ariko consequences zizaguhagarara hejuru nyine urukona ko Uburundi no kuvuga ngo ni igihugu kitizewe kandi kimeze nkaho ni igihugu kitizewe kitanafitiwe icyizere gisa nkaho ubwo kiri gucishwa bugufi kubera iki rero ni politike y'abadede utagira ngo hari ikindi iyi politike y'abadede nshaka kuyivuga no bwakwira bugaki ni politike y'abadede bamenye what is going on bafite ya mitwe yabo bakuye mu ishyamba icyo kigusetsa ko bafashe Uburundi badafashe na segiteri nta n'umurenge bafashe ariko bagiye ku butegetsi barabyibagiwe niba utarafashe umurenge rero ariko ukisanga uri ku butegetsi ubundi bibwira ko wabugezeho ute ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu
muri Autokorea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Autokorea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Bagenda bafata ibice bagapozinga nk'amezi abiri, bagafata ibice bakongera gupozinga nk'amezi abiri. Biterwa rero n'ubutaka uko bungana n'ibice bagomba gufata hashingiye ku basirikare bafite. Niyo mpamvu rero ubona n'ubu bari kwagura ibice, kuko wibuka neza ko baheruka gupasigisha 9318. Abo rero igisobanuro cyabo nuko ibindi bice byari ugombaga gufatwa kandi uri kubona ko biri gufatwa. N'ahandi nuko bizagenda nuko bwinshi pe biri gufatwa ku bwinshi umunsi ku wundi. Ariko n'andi makuru nabonye ari kuvugwa muri ibi bice se ni hafi za Maniema. Yego hafi za Maniema. Kuko ku ikarita ubu ngiye ndi kureba hano bari kwerekana yuko bwigeze ngo hafi kabisa ngo mu marembo ya za Maniema. Yego kuri rega umujyi umenya ko kaze wereke no karita rwose biri kugaragara. Wenda utaranayimpa icyo nabansobanurira abakunzi ba Gasaro TV. Yego biriya bice bya Nord Kivu, Sud Kivu, ira territoire ya Sud Kivu ifatanye na territoire ya Maniema. Uri kumva neza? Yego yes. Nk'ubu ngubu reka ze nk'urugero hagati y'agace ka Rulimba niba ritari Mirimba, hagati ya Mirimba na Rulimba wahafashe wageze okay, ni Rulimba ahubwo. Ngiye nayiguhaye. Ni Rulimba ahubwo uri kumva Gasaro? Ndagukurikiye. Rulimba hari amarembo, donc hari ntuza, hari izingiro ry'imihanda hakaba mwijya muri Maniema. Uri kubyumva neza Gasaro? Yego. Kubwizo mpamvu rero ushobora gufata ibice bitandukanye byo muri Fizi ugafata agace kamwe gahita kakwerekeza muri Maniema, ariko ntibisobanuye ko wahise ugera muri Maniema, ahubwo a partir y'ako gace n'inzira zirimo ushobora kugenda ukazagera muri Maniema. Yes, ndimo ndayibona hano, reka nzenye zooming. Ubu tuvugana intare za Sarangwe zicaye mu Gitumba. Ngoma nzita abaturage b'Imirimba bamuhaye amasaha 48 twakababwiye. Ari nayo ikarita bahise baguha. Yego. Hano rero niho bavugaga rero. Yego. Nibyo nari kukubwira ni ntuza Mirimba ntago ari Rulimba. Ni Mirimba. Mirimba rero hano hari conjonction, hari imihanda ishobora kugenda ikagera mu ntara ya Maniema. Gusa akakanya ntago mbona ko abantu barwanya bahita binjira muri Maniema na Sud Kivu bwo batarayikavaringa yose. Yego. Ahubwo hari abamo strategy zo gufata imihanda y'ingenzi, ubwo nta musada wapfa guturuka mu muhanda wa Maniema nguze guha FARDC n'abarundi umusada. Cyangwa se nta modoka yaza gutanga umusada ivuye muri Maniema ije kuha abarundi na FARDC inyuze mu uwo muhanda. Yego. Ariko akakanya ntago mbona ko mu 23 batwigwanaho bahita bajya muri Maniema, akose Gasa bajya muri Maniema na Baraka batarayifata. Ariko bajya muri Maniema chef ya Fizi batarayifata. Bajya muri Maniema no kwa Bigobogo batarahafata. Bwana Claude ukivuga icyo kintu amakuru ahari uranakoze kugikomozaho nuko kuva Rulimba ngo ubugana ariko wambwiye Mirimba ni Mirimba buretse gato ubugena kandi ninjiyemo uvuze ngo waravuze kuri side y'u Burundi ukoza sunyutsa ibuye. Yego. Berekeza kwa kuva Rulimba ugana ngo ubugana aho bita Force Bendera. Yego. Ino Force Bendera rero ngo bawerekeza inzira zijya Karemi. Uri kumva bari kuvuga ko Haduyi wa Baraka na Uvira na Fizi agomba kuzita yikuramo, bigasaba ko bagenda n'amato kubera ko ngiro Fizi idakora hehe, idakora ku mazi. None rero chef ya Fizi. Yego. Ariko territoire ya Fizi muri rusange yes barakiri muri Fizi ikora ku mazi. Utundi ce dukora ku mazi ngira ngo ni za Makobola, ariko Makobola iri muri Tanganyika. Yes, ariko se si secteur ya Tanganyika. Ni secteur ya Tanganyika nayo iri muri Fizi. Utwo duce twose Makobola, za Rusenda, za Sima, za Munene, yego, za Baraka kugeza Mboko dukora kuri ntuza. Nujya kureba rero nkuko warubivuze
urabyibuka ko hari ikiganiro twakoze gisaka gusa n'ibyo uvuze neza, gufunga imihanda yose ishoboka ubundi bagasigarana inzira y'amazi. Nicyo mu 23 no kwigwa naho bari gukora, babanje gufata ibice biri strategique by'imisozi, uri kumva n'imihanda y'ingenzi cyane, nibyo rero bari gukora. Yego, ariko urumva nyine se bitazaba ku rundi ruhande ari nabyo bakubwira ko ngo umunsi bageze za Baraka bashobora guhita bakupira umugabo witwa Ndayishimiye. Buriya nka hariya za Baraka ku mupaka, Baraka bayifashe, urumva ko baba bakupiye neva inzira, kuko Burundi bwaherezaga abasirikare cyangwa se bugakoresha ikiyaga cya Tanganyika, bavuye ahitwa za Rumonge bakambukira Rumonge bagaca muri Tanganyika bagahita baza muri Baraka. Arizo nzira bari bafite zabajyanaga Fizi, ariko ubu ngubu inzira zo mu mazi ntabwo bakiri kuzikoresha, nyuma yaho M23 isa nkaho ifunze hariya mazi kandi kayafunga itanayegereye. Amazi ya hehe? Ya Tanganyika. Uva Kalemi uza Baraka, uva Rumonge nako uza Baraka. Ayo ni side y'Uburundi. Kubera iki? Nose nta mato y'abarundi yarasiwe muri yashatse gucaracara hari akaraswa. Yego. Aya FARDC atwaye abasirikare n'intwaro amaje kuraswa kangahe? Kenshi. Twavuga ko rero M23 ifunze ari amazi ya Tanganyika kandi itahegereye. Yibereye kure yacungira ku ikoranabuhanga, ushaka abarundi bashaka gucisha amato cyangwa se FARDC drone igahita ikora akazi. Uri kubyumva neza? Yego. Ndagukurikiye. Ijana kwijana. Nayo mazi rero bashobora kuzahuriramo n'akaga gakomeye cyane ubwo bazaba bashaka kuyambuka. Niyo mpamvu ubu ngubu bafite amahirwe yo kuba bakwepa hakiri kare. Kandi gasa tujya tuvuga bino bintu bitaraba abantu bakagira ngo turi gukabya, ariko iyo tubivuze byabaye barabibona. Ari umuntu wari uzi ko Goma haba catastrophe nk'iriya, hagafatirwamo abasirikare ba FARDC bangana kuriya, hagafatirwamo za SADC za South Africa, Tanzania za Mali zingana kuriya, hagafatirwamo intwaro zingana kuriya, kugeza ubwo n'indege z'intambara zirimo Sukhoi na kajugujugu z'intambara zafashwe. Abasirikare ba FARDC hafi ya bose barwaniye muri Goma barafashwe, abandi bahungira mu Rwanda. Iriya ntuzaruski bizagenda kuri twajyaga tubivuga mbere ati murakabya sha, ati basirikare bari mu mujyi wa Goma ukuntu bangana wowe n'intwaro bafite mwabacikira. N'abarundi rero turi kubabwira hakiri kare bazashiduka batakibasha n'inzira zo mu mazi kuzicamo, bazicamo baraswaho kandi ubwo bari kwiruka batazi n'icyerekezo. Uko ndakubwiza ukuri, aba barwanyi uko bari kurwana muri iriya misozi ya Plateau ya Uvira, tugeze kuvuga za Rurambo, tuvuga za Bijombo, ariko noneho turi kuvuga n'ibi bice bya za Mirimba, ubona ko basa nkaho batangiye kugeramo bafunga imihanda y'ingenzi cyane iyo ari yose yaturukamo Musada. Hano burya iyo umuntu ubona ari gutangiye kurwana afunga imihanda, afata imisozi y'ingenzi kandi ukabona ubwo bushobozi arabufite, ushatse wakuramo akawe karenge aba yagusoje. Yego. Ubwo igisigaye rero niba mara gufata point zose ziri strategique z'imisozi n'imihanda, hazaba hasigaye kuza bakubura, kuko umuntu yagufatanye point strategique, imisozi, imihanda y'ingenzi ya ravitaillement cyangwa se voie d'approvisionnement, nta kindi ubusigaranye wagiye. Nibyo rero twirwanira mu 23 bari gukora, kandi kugeza ubu ntaga Abarundi na FARDC bari kubasha kubahagarika. Akantu nsorezaho mbonye banavuga bati burya Ububirigi nta nshuti bugira, ati bimukoreye se igihugu cy'u Burundi ni ibiki? Aho Abarundi ngo banyura ku bibuga by'indege cyangwa se transit byo mu Ububirigi bazajya basabwa visa. N'Abarundi gusa kandi bati niyo reka nze guyo linki nicyo kintu n'abantu n'Abarundi gusa, ariko nicyo ngiye kuyisoma nasomaga nuzi nasomaga yego niko tayiti ivuga, reka yego reka nicyo nayiguhaye. Nicyo kintu n'abantu bavugaga bati ese ntago mwakanashyizemo n'inyonosho ko uyu mugabo Ndayishimiye bakorana n'amadiru menshi. Reka ndabona igufunga aba Babirigi si abakoroni. Ababirigi bo n'indyarya zikomeye cyane. Ubundi reka tubanze turebe Uburundi buhagaze he muri espace géopolitique. Yego. Uburundi bwakurikiye uhe murongo? Bwakurikiye umurongo w'Abashinwa n'Abarusiya. Yego. Niba Uburundi bwarakurikiye umurongo w'Abashinwa n'Abarusiya, uzaye tunamenya ko n'impamvu y'ibitoro, impamvu y'amadevize, Uburundi nta madevize hari y'amadolari y'amayero biragoye cyane. Ibitoro bafite ikibazo, bagiye bafatirwa ibihano n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. Yego. Sibyo?
njyewe kugeza ubu sinabura kuvuga ko Uburundi bwibereye mu mujyo w'Abashinwa n'Abarusiya, kandi tukabona ko Abashinwa n'Abarusiya ni abanzi b'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Noneho ukambwira ngo Burundi ngo na Belgique ngo birakundanye ngo bimeranye neza, ahubwo Belgique irabaryarya. Kuki baryarya rero? Icyambere ugomba kumenya ko Belgique ifite aho yahera, kuko yakoronije Burundi, ikoroniza n'u Rwanda, ikoroniza na Congo. Twabonye ko abazungu rero ibihugu bahoze bakoroniza ntibaburamo ijambo, ntibaburamo ka influence. Ariko atansi ibintu byarahindutse. Niba Burundi buri ku Bashinwa n'Abarusiya aribo bamaze igihe bakorana cyane, ubwo Burundi harya bubanye neza n'Abanyamerika cyangwa Abafaransa? Bansubiza. Hari impamvu nshaka kubikubwira, ubwo ngiye kugera ku babiri. Bano bantu rero nujya ubona umuntu ufitanye ikibazo n'Abanyamerika n'Abafaransa n'Abongereza, ubwo uzamenye ko anagifitanye n'Ababirigi. Kuko iyi ni alliance. Abanyamerika, Abafaransa, Abongereza, Ababirigi n'ibindi bihugu babonye biri muri NATO. Iyi ni alliance bakoze kugira ngo bahuze imbaraga, noneho bazabona uko bayobora isi. Kuko na Amerika yararebye iravuga ati ariko nubwo turi ibihangange, sibyo, ntabwo iyi si tuzabasha kuyiyobora mu mbaraga zacu gusa z'Abanyamerika, ahubwo reka dukore ikintu bita alliance. Amerika ifite ukuntu yabigenje mu mayeri menshi, izana icyo bita plan Marshall. Plan Marshall intambara ya kabiri y'isi irangiriye, Uburayi bwasenyutse. Amerika ibaporopoza kubaha amafaranga menshi y'inguzanyo, barebye uburyo basenyutse, ibihugu byabo byasenyutse nta n'amafaranga bafite. Amerika bayifata nk'aho ari umucunguzi ugiye kubacungura, kuko yari yemeye kubaha amafaranga kandi bazishura igihe kirekire. Amerika niho yabafatiye rero, ihita inabahindura abariye babo, ihita inashinga NATO. Amerika kugira iyobora isi bibashe kuyikundira, burya hanini hari icyo twita inkingi. Igitoki kugira gikure neza, kizakure, kizamuke, kizatangire kuzana amabere y'igitoki, niko bayita. Kaguseka Gasaro. Gikure neza, burya gikenera n'inkingi. Utagishizeho inkingi hari igihe kigwa. Buriya rero gukomera kwa Amerika no gutegeka isi, inkingi ya Amerika n'ubumwe bw'Uburayi burimo. Ariyo mpamvu bakoze NATO. Niho Amerika niwe patro wabo. Ariko icyo nashaka kuvuga hano ni iki? Nkumvishije ko ari ishyirahamwe ryishize hamwe kugira riyobora isi, kandi iryo shyirahamwe ririmo Abanyamerika, Abongereza, Abafaransa n'Ububirigi burimo. Ndagira ngo mbwire ko n'icyicaro gikuru cya NATO kibahe mu Bubirigi. None se Burundi niba buri kumwe n'Abashinwa n'Abarusiya, Abashinwa n'Abarusiya uzi ukuntu bameranye nabi n'Abanyamerika n'ibyo bihugu bya NATO birimo n'Ababirigi, ubwo uribwira ko Ababirigi bishimiye politike y'u Burundi? Ariko barakuryarya, Umubirigi arakuryarya, ariko gupangira kuguca agahanga. Ababirigi niko bakora, warakuryarya akakwereka ko muri kumwe, ariko agupangira. Noneho kugira uzarebe ko umuntu ari inshuti yawe, ntabwo ubibonera mu magambo gusa, ahubwo ubonera mu bikorwa. Claude rero wari wambajije kugira ubone ko umuntu ari inshuti yawe, ntago ari mu magambo, ni ibikorwa. None rero niba Belgique koko ari inshuti y'u Burundi, kuki bafatiye ibyemezo bikomeye abaturage b'Abarundi? N'ibyemezo biteye gute rero? Ubu Murundi uzajya uva mu kindi gihugu ari mu ndege, ariko bikaba ngombwa ko akora icyo bita transit, kwa kundi indege wenda ugiye muri Amerika, ariko wenda urabanza uce mu Bubiligi kugira ukomeze muri Amerika. Umurundi azajya yishyura visa kugira abone gukomeza. Uri kubyumva neza? Ndagukurikiye. Kandi ibyo ni ibyemezo Ububirigi bubafatiye, ukuyemo abadiplomate, sibyo? Yego. Cyangwa se abandi bafite passport cyangwa se visa za Schengen. Abadiplomate n'abafite visa za Schengen. Ariko undi Murundi, igihugu cyose yabavuyemo ari hari kwerekeza, transit ikabanza ikaba muri Belgique, agomba kwishyura visa. Kandi ibyo bintu bigaragara ko ari ku Burundi gusa hari. Yego. Nese ngo Belgique hariya ni inshuti y'Abarundi. Buriya rero Uburundi bufite abanyapolitike batazi gukina politike. Bo bafunze imitwe gusa ngo twe turakora ibyo twumva, ngo twe turakora ibyo dushaka. Gasa sinjye gukubesha no mu inzu yawe amategeko yo muri ako gace, kandi ukabikora iwawe ku gahato ubibwirijwe n'umuntu uri hanze. Akabwira ati ndashaka ko cya gipangu umunsi nzaza nkasanga harimo n'utwatsi. Twebwe ntago rwose ibyo tubyemera, dukunda isuku mu ngo zose, ukabikora rwose mu rugo rwawe, kandi wenda utabishaka ariko kubera itegeko ukabikora. Kubw'itegeko ukabikora. Abadede rero ntago wagira ngo ntibazi icyo bita geopolitique, ariko mpamya ko bayizi. Kugeza ubu
bo bibwiraga ko Ububirigi ari inshuti yabo ariko ntabwo Ububirigi bwaba inshuti y'u Burundi mu gihe u Burundi busanzwe ari inshuti y'Uburusiya n'Ubushinwa kandi ibyo bihugu bibiri ari umwanzi w'ishyirahamwe ririmo n'Ububirigi. Yego. Ababirigi, Abafaransa, Abongereza, Abanyamerika muri rya shyirahamwe ryabo rya NATO. Icyo Ababirigi rero baba bakora ni ukuryarya u Burundi. Yewe reka twitaye reka bisi umurundi yaraye kumbwira ati ariko nabyo bikwereka ko uzi impamvu se ingaruka ziragira ku baturage ariko nari nkubwiye ngo abategetsi b'abadede ntago bazi politiki ubundi bagakwiye kuba bamenya icyo bita international relationship. Donc uri mu isi nibyo uri mu Burundi ariko si Burundi bwabaho bwonyine budafite amadevize budafite ibitoro. Kuki bwabuze ibitoro bukabura n'amadevize mu buryo bw'umwihariko muri aka karere? Hari politike yabo wenda itagendanye mu buryo bwa nyabwo na ba bantu nyine bayoboye isi. Bagomba kubakandamiza rero kugeza igihe bazemerera cyangwa se nibatanareba n'abahubwo bazashiduka badede bavuye ku butegetsi. Reka twitahire kabisa ibintu bya ndigabo njewe ndakora ivyanje ndakora ibyo mugabo ntago wamagarara hejuru nivyo ntago baguhagarara hejuru ariko consequences zizaguhagarara hejuru. Nyine urukona ko Uburundi no kuvuga ngo ni igihugu kitizewe kandi kimeze nkaho ni igihugu kitizewe kitanafitiwe icyizere gisa nkaho ubwo kiri gucishwa bugufi. Kubera iki rero? Ni politike y'abadede utagira ngo hari ikindi. Iyi politike y'abadede nshaka kuyivuga no bwakwira bugaki. Ni politike y'abadede yo kutamenya gukreye umubano n'ibindi bihugu, yo kutamenya gukina amadiru n'ibindi bihugu. Yego. Bamenye what is going on. Bafite ya mitwe yabo bakuye mu ishyamba. Icyo kigusetsa ko bafashe Uburundi badafashe na segiteri. Nta n'umurenge bafashe ariko bagiye ku butegetsi barabyibagiwe. Niba utarafashe umurenge rero ariko ukisanga uri ku butegetsi ubundi bibwira ko wabugezeho ute? Ni kibazo mugabo. Gase reka dusoreza. Yego reka dusoreza ngaho bwana Claude ndagushimiye cyane wakoze cyane amakuru n'ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Urakoze cyane gasa. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.